Азыр мага кол чапкандардын балдары министр болсун ылайым. Кол чаппагандын балдарын министрдин жанына шопур кылса экен Кудайым. Мен элге саламдашып ырдайын, жүрөктө күйгөн отум бар. Шопурлар десе кол чабат, негиз азыр шо популярный да шопурлар. Эме кымбатым кыргыз агайым, мен калкыма айтам саламды. Сары өзөнчүй бүткелди жалпыңа айтам саламды. Кымбатым кыргыз калкыма кызык сөз кантип таппайын. Кыргыздан чыккан акыммын, кыргыздарды даңктайын. Ой, кыргыздар деп мактасам, кол чаба турган киши жок, азамат менен иши жок. Венера кудагый кайдасың, анда мен корейстерди мактайын. Ой, Венера кудагый как сидим. Сиз бүгүн жакшы кайнене, кыргыздар не кылопайым таксидим. Ой, кудагый как дела? Кыргыздар менен ушундай кудагыйды сыйлайбыз. Кудагый келген экен деп кубаныч менен ырдайбыз. Эми жакшылык менен ырыскы жакшы сөзүн тыңдайбыз. Эми корейс кыргыз ортосу куда болуп жакындап, эт жүрөктүн толтосу. Эки жаштын ары качан жакын болсун ортосу. Мен 2 жашка бүгүн бир кыянаттык кылбайын. Бүгүн кыргыздан келдиң агайын, катыра жакшылыгын тыңдайын. Катыра мактап ырдасаң, катыра чаба талакан. Асел жеңемдин төркүнү таластыктар кайдасың. Бүгүн мен таластыктардын ырдайын. Ой, таластың айтсаң кут берет, мактасаң чабалакан, булар акындарга да дух берет. Акындар элген ырдасың, акындарга да рух керек. Эми Мирлан агам кайдасың? Жаныбызга келиңиз, сиздин акындар айтып сайрасын. Жаныбызга туруңуз, сиздин акындарын арнасын. Асел жеңем каякта? Жеңебиз мында жок болсоң, азамат кайсылырын табатта? Ой, Асел жеңе кайдасың? Азыр акындарды карайбыз. Байкемдин катарына туруңуз, конверттен ан санайбыз. Ой, Асел жеңем каякта? Акындар айтсаң ыры болот, негизи таластык кыздар тың болот. Жан дүйнөсү жапжарык, жалганы жок чын болот. Көрөнгөлүң ар качан көдөнүндө сый болот. Эй, Венера кудагый экөөңөр негизи окшошуп кетет экенсиң. Кайнене болдуң буйруса, жеңең анан кайдан бекерсиң. Кудагый болуп жалтырап, көзүңөрдөн айланам. Жаштарга айткан зор тилек, сөзүңөрдөн айланам. Энелик деген эң бийик жеңе, башыңардан айланам. Прическаңарда жакшы экен, алдагы чачыңардан айланам. Эй, негизиң аялы жакшы кишиге туугандар таалай конот, бак конот. Жакшылыгы көп болот, жамандыгың аз болот. Аялы жакшы кишинин 50дөн аша элек минтип капкара чачың ак болот. Эй, бул Мирлан деген эр кишим, Мирлан деген шер кишим.
Çaçak bolgonunun sebebi jеңемдин жакшы экенинин белгиси. Ой, жеңең ошондой болсун ылайым, экөөңөргөң ар качан мен каалабаймын муңайым. Жараткандан балдарга жакшылыктарды сурайын. Ой, бул Володя таң калып жатат жанатан. Кричит эле, кричит бул чоза братан. Деп таң калып турат баятан. Ой, Володя, сени карасам, карап турам баятан. Бул жакшы жигит турбайбы, нечен жолду белестиң ашчы жигит турбайбы. Ардактап туруп бүгүн бир казамат кайынагаң мактасын. Күйөө баланы көргөндөн кантип азаматырын таппасын. Бирок аял алыш делең оңойбу, иним азапка түштү жаш башың. Ой, эми кагылайым бегайым, сага айтылган тапшырма, кулак салгын жакшырга. Кайын журтка барганда салып берсе чөп жебе, чөп дегенди көп жебе. Тетиги кайненеңди кадырлап, казы карта чучукту салып берип баккының. Кеминдиктерден чоң койду алып келип баккының. Борсоок камыр 5 бармак салып берип баккының. Ой, аякта кандай билбеймин, таң өртө күндө чай куюп, тердетип баккын энеңди. Тердеткен жагым билесиң, сен таластын жээни талас деген кенембе. Ой, таластыктар кайдасың? Бул таластык жакшы жан эле. Кудагыйларды көргөндө таластын тердетмеyi бар эле. Ой, тетиги Венера кудагыйды карасам, терде элек кудагы эле. Ой, бул Венера кудагый мени башкачара койлойбу. Бир орусча билген кыргыз болсо жанына отуруп которуп берип турсаңар болбойбу. Бул каяктан келген чатак деп мага таарынып жүрбөсүң, кудагый мени прикол кылып жатат деп. Ой, ошондуктан жанына бир шыдыр баргыла, которуп бере салгыла. Эми булардын баары тамашаң, эл күлсүн деп ырдайбыз. Бегайымдай кызыңды береги кыргыз бүтүндөй эл билсин деп ырдайбыз. Кагылам Мирлан жанага кыянаттык кылбайбыз. 5 кызың бар турбайбы, акылга бай көрөңгө. Эс кызың бар турбайбы, көйкөлүп турган жаныңда көп кызың бар турбайбы. Ой, Микем 90го барганда, 100гө чыгып карганда, ал жака башты салганда, эй, Микеме 5 гарантия турбайбы. 5 кызды төрөп өстүргөн ким көрүптүр мындайда. Кагылам Мирлан жанага сизди кадырлап туруп ырдайлы. Ой, кудагый, эми мен кыргызчаң айта берейин, которуп турусун өзүңө. Кагылайын кудагый, кулак салгын сөзүмө. Могул бегайымдай келиниң асман менен айгүндүн жарыгынан жаралсын. Касиеттүү кыргыздын калыбынан жаралсын. Жакшылап туруп бийлеңиз, кудагый камырыңан жаралсын. Ой, камыр деп коем туугандар, буларда камыр болбойт да. Ой, андай болсоң ал болсун, жакшылап туруп тойлойт да. Кызыңдай болуп бегайым жанашып жүрүсүн өзүңө. Жакшылык менен ырыскы каратып жүрүсүн өзүңө. Эми кагылайым бегайым, зоболосуң эң бийик зор баланы төрөгүн. Таң калдырып кайненеңди 10 баланы төрөгүн. Чолпондой жанган кыргызга чоң баланы төрөгүн. Айтор зоболосуң эң бийик зор баланы төрөгүн. Жакшылык менен ырыскы бегайым жолуңа бүтсүн ылайым.
Жақшылық менен ырыскың ойыңа бүтсін ылайым. Володяң өкөң бұйруса бешік той беріп жыл сайын тойына бүтсін ылайым. 2 жылда бір жолы қарындашым бұйруса бойыңа бүтсін ылайым. Келіндің бойына бүтті дегені қайненең Венераның жонына бүтсін ылайым. Емі жақшылықтардың бардығын жақшы жаратқандан сұрайын. Емі чақырған ұшыл салтанатқа жанағы Зарылбек ағам қайдасың? Ой, Заке қандайсың? Бандиттің барын қармайсың. Қылмышкерлерін жайлайсың. Таза жігітте оғам тақыр параң албайсың. Жақшы жолда жүресің, жаман жолға барбайсың. Азамат келіп ырдаса деп досыңа тілек арнайсың. Қағылайын Зарылбек, қағылайын жанағам. Атайын тойғы чақырдың ардақту менің жанағам. Мен ақындардан болойын алтындай қарындашымың ақ тілектерді қалаған. Ой, Мике, бұл досың жаманда. Геде қалтырақ салат адамға. Bir жолы қармап алып көчеден. Паспортың барбы деп қуратты. Жоқ десем, ой, бұл Закең айтор мені дулатты. Алпарам деп тигіл жақаң аудан мені қорқытты. Айтор Закевіс қиын кишіден ошол жерден қортытты. Мен аралабырдап жүремін аққалпақ қырғыз ел жерін. Пара берсемден албады, бүгін мен құтылғаны келгемін. Заке, емі бұлардың бары тамаша. Мен тамашалап ырдадым Мике тойыңызға қарата. 2 жашқа бұйырса қырғыз ел болсын тараза. Қағыламас ел жеңекең ой. Жақшылық менен ырысқы жандап тұратылайым. Жақшылық менен ырысқы екөні құт келет, жақшылықтары тұш келет. Қыз беру деген чоң бақыт, біраз ички өт. Жоқ андай болбосын, ортосынан екөнім махабат сүйің ойносын. Балдардың тойын бұйырса бүтінде қырғыз тойлосын. Қағылам Мирлан жанаға, Володяң менен Бегайың жанашып өмір сүріссін. Бүтінде қырғыз еліңді қаратып өмір сүріссін. Атағын қырғыз аламға таратып өмір сүріссін. Жақшылық менен ырысқа жандап өмір сүріссін. Өңірге сүйісін, арнап өмір сүріссін. Қағылайын жеңеке, ағам өкөң бұйырса дөөлөттүй қары болғыла. Нечен жаштарға барыңар жетіп толғыла. Өкөңірге бұйырса қошылып тұра тойбыға. Өкөңірдің ортыңдың аға жамандық деген болбосын, жақшылық өзің орыносын. Надандық деген болбосын, Микен нарық насил өзің орыносын. Арамдық деген болбосын, адалдық өзің орыносын. Үйіңірде бір ғана жақшылықтарға жанашып бұйырса неберелеріңер ойыносын. Оматқа толсын башыңар, ағам ұзара берсін жашыңар. Силердің омиын Құдай қолдасын.